munyentambara twamumenye mu minsi ishize mu nkundura y'intambara ya M23 ndetse na FARDC. Dore amavu n'amavuko ye, yitwa Sultan Makenga cyangwa se umwite Emmanuel Sultan Makenga, umuyobozi w'ingabo za M23 zibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo DRC. Uyu mugabo yavutse ku itariki 25 Ukuboza 1973 mu karere ka Rutshuru, intara ya Nord Kivu cyangwa se Kivu y'Amajyaruguru, mu gihe cyaho cyakundaga hafi ya Goma mu gihugu cyitwaga Zaire, ariyo ubu ngubu twita DRC cyangwa se twita Kongo. Avuka mu muryango w'abatutsi w'abasangangabo b'umuco wo mu Bagogwe mu karere ka Masisi. Yavuye ku ishuri afite imyaka 17 mu mwaka w'1990, ajya guhugurwa mu ngabo z'u Rwanda zitwaga Rwanda Patriotic Front cyangwa se RPF, zabarizwaga mu gihugu cya Uganda. Yashakaga umutekano n'uburenganzira ku batutsi bari barahunze mu Rwanda mbere ya Jenoside mu mwaka w'1994. aba bari barahunze mbere yaho. Inzira y'imirwano yanyuzemo, yakoranye na RPF mu ntambara y'abenegihugu y'u Rwanda 1990 kugeza 1994. Nyuma yaho yafatanye n'ingabo zatwaye Mobutu mu ntambara ya mbere ya Kongo 1996 kugeza 1997, zishyigikiwe na Paul Kagame. Mu 1998 kugeza 2003, intambara ya kabiri ya Kongo yajyanywe mu gisirikare cya Rwanda Bucket cyangwa se LSD Goma. Akaba yarakunze kuba mu myanya y'ubuyobozi muri Nguruma Battalion, imwe mu ngabo za RPA mu ntambara ya Kitona. Nyuma yaho CNDP yashingiwe na Laurent Nkunda, yaje kuyiyobora hamwe na M23 kuva mu mwaka wa 2012, azamurwa yitwa Colonel, nyuma aba Brigadier General ariwe muyobozi w'igisirikare cya M23. M23 2012, Makenga yakunze kugaragara nk'umutoza wayo cyangwa se kandi umuyobozi w'umuhanga mu gisirikari. M23 ifata umujyi wa Goma ariko ukaza gusubizwa na UN na FARDC nyuma y'iminsi mikeya. Sultan Makenga na M23 basinyiye amasezerano mu mwaka wa 2019, ariko habayeho ukudashimishwa n'ubuyobozi bwa leta, na CNDP yaje kwisubiraho muri 2012. 2023 yongeye kuvuka, M23 yongeye kuvuka 2012 kugeza 2022, itera intambara ikomeye muri Goma, Bukavu ndetse na Walikale muri 2025. Makenga ni umuyobozi w'imirwano y'ingenzi muri izi ntambara zose zirimo zibera muri RDC. Imyitwarire n'amateka y'amategeko, ONU imutegeka indishyi mu muryango wa Seychelles guhera 2012 ahitwa Karanja kubera ibikorwa bibi birimo ubwicanyi, gukomeretsa uburenganzira bwa muntu bushingiye ku gitsina, gufata ku ngufu no guhohotera abana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zamwandikiye
zinamushyira ku rutonde rw'abafungwa cyangwa se ku cyitwa sanction kubera gukoresha abana mu ntambara no gukwirakwiza ibikorwa by'urugomo. Makenga arabihakana avuga ko ibyo bamuvugaho ari icyitwa propaganda. Mu Gushyingo 2013 yaje gutanga intwaro mu ijuru ry'ubutaka bwa Uganda hamwe n'abarwanyi ba M23 nyuma yo gucika intege mu ntambara. Muri Kanama 2024 urukiko rw'igisirikare cya RDC rumutegeka urupfu mu buryo bwa sanctioning in absentia, kandi muri urwo 2025 hari igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari cyatanzwe ku muntu uzamufata cyangwa se akagaragaza aho Makenga yaba aherereye. Izina Emmanuel Sultan Makenga yavutse tariki 25 Ukuboza 1973 ahitwa Rushuru muri Nord Kivu. Imiryango yabaye muri FNK Tutsi. Inzira z'ingenzi yaciye muri RPF, FDLR, LCD, CNDP, M23. Imirwano mu ntambara nyinshi zo mu ntara z'Iburasirazuba bwa Kongo kugeza muri 2025 zose yarazirwanye. Ibikorwa by'amategeko twabikubwiye, aracyahabwa ibihano ndetse no kuba yashyirwa ku rutonde rw'abagomba gupfa. Sultan Makenga rero nibyo nakubwira kuri Emmanuel Sultan Makenga, nkubwira ko iyi ngiyi ari Flash Top TV. Reka tujye tubana umunsi ku munsi.